برادر وی ناغلار بس که بزلیا بکومایلارنیه باربته وی ناغلار بس که بزلا وچن مای مبارک رمضان شریف که بزلا وچن زحمت در تواغزلارن روزلار منم بزلانه برگه جماعر قلبتلا ولادم بر جان بزلا کتر رحمت دی بز خداوند کرم ولانی هم خداوند اجرنه خداوند کرم خلیان کومایلارنه دلته موږ ته مواد رالیږلي د غریبانو ته او بیچارهګانو ته ډېره مننه. خانه‌تان آورده ماه مبارک رمضان بسیار احتیاج محتاجین بسیار است. کمک کردن تشکر خانه‌تان آوردگانو در جای شخص او د کونډې او د رونډې او د یتیمانو د خاطره شبرغان ولایت ته راغلي دي د اقچې په ولسوالۍ کې چې دا خلک یې دا اکثرت د دې شهرو رونډې دي. تاسو نه ډېره مننه کوم. دا مواد چې ګورئ دغه کورنیو ته د دې د خوا نه موږ ته راکول شوي دي او خدای پاک دې وکړي تاسې همیش د خاطر همدغسې جستجو خپل ملت ته ولري. بسیار زیاد خوش هستیم. خداوند یوازش برشان بده در ما داده کمک کرده خانهشان آورد از او باتم کمک هایشان از بیشتر کنه از او خداوند یوازش بر ما به اونا بده. Hier an dem 25. Ramadan-Tag 1446 und zugleich den 25. März 2025 an diesem Dienstag in der Provinz von Jozjan im Ortsteil und Distrikt Akça. Der Onkel bzw. Bruder Mohammed الهی آمن خداوند خارق ماسن زارق ماسن خداوند کرم اهل اولادلارن داغını görmesin خداوند کرم بقلگن صدقلارن خداوند کرم öz darbarına xazinasidan bersin bu noğalar uzan bizlar uchun tap talosh qilib chopibdilar choriyongan bizlarni bo'ra jamoalar qildilar bizlarni xabar qildilar bizlar shibirg'on qera oqcha qera bizlar shura keldik bularni xudovand karim savoblari bularni ham sharik qilsin moy muborak ramazon sharifga o'qigan namozlarini qilgan ibodatlarini tutgan ro'zalarini qilgan sadaqalarini o'z darboriga xudovand qabul qilsin katta biladar rahmat. کمک ارسالی مبلغ ما امروز همکاران دفتر رفاه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان یک رقص گو خریداری کردیم و این گو را بعد از خریداری به نام الله تعالی ذبح کردیم و گوشتش امیجا خواهران بیچاره و برادران بی‌وضاحت ما که گرد ما جمع شدن توزیع میکنیم. الله متعال این کمک و صدقه برادر محترم ما انگنسن را به درگاه خویش قبول و منظور کند که در این ماه مبارک رمضان دست همچو فامیل های بیچاره را گرفتن و ایشان را فراموش نکردن. Familien und notleidenden Familien zur Verfügung gestellt. Diese Familien erhalten 50 Kilo Mehl, 5 Liter Öl, 5 Kilo Nudeln und jeweils 3,5 Kilo Zucker und 3,5 Kilo Bohnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala annehmen und zusätzlich erhalten sie auch noch 500 Afghani in Bar, damit diese Familien nicht auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie nach Hause gehen bzw. sich die Herfahrt Geld bezahlt haben. Und möge Allah qilgan sadaqalarini o'z darboriga qabul qilsin Xudoning pok parvardigor olam. Xudovand yevazini Xudoning g'aybidan bersin, tiklanmasini bersin. Toki yenam ko'maklari bizlarning intizorlarimiz bor. Bizlarga ko'mak qilsinlar. Bu Afg'onistonga kor yo'q, bor yo'q. Xeyli iqtisodi mardum zaif. Xudovand katta rahmat bizga o'ynoqlarimizga. Xudovand karim ikki dunyo xor qilmasin, zor qilmasin, ahli avlodlarini dog'ini ko'rmasin. Xudovand intizor qilib o'ltiramiz. والله يتقبل وفي ميزان حسناتك. بارك الله فيك واحسن الله اليك وان شاء الله ستجد هذه الصدقه كبيره وعظيمه لهؤلاء العائلات الفقراء والايتام والمساكين والارامل. ستجد هذه الصدقه يوم القيامه في ميزان حسناتك وفي dafür reichlich belohnen, ihren Besitz segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala in ihre Waagschale legen. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والله يتقبل وفي ميزان حسناتك. بارك الله فيك واحسن الله اليك وان شاء الله ستجد هذه الصدقه كبيره وعظيمه لهؤلاء العائلات الفقراء والايتام والمساكين والارامل. ستجد هذه الصدقه يوم القيامه في ميزان حسناتك. از مواد خوراکی عبارت از یک بوجی آرد، یک پاکت مکرونی، یک مقدار بوره، 5 لیتر روغن و تقریبا 3.5 کیلو لوبیا و در ضمنش برای هر فامیل 500 افغانی نیز پول نقد توزیع کردیم. ما بیچاره غریب هستیم، نمیتونیم چیزی بخریم بخوریم. به خاطر که ماه رمضان شریف به خاطر اونا دعا میکنیم از بیشتر